Sa hisinpat kudno galintia jung ke Italy siya ke World Cup arajar pohonriu. Kumta ke Italy laisin lewat nadu ke World Cup arajar katpra arajar arpuar arajar arpohonriu kam yorung siya ke jingilikai ha ke World Cup. Ha ke ba menta usnemru klah kudno galintia jongka namar klah limno hakmat ke Bosnia. Wadla dehi ke Italy keba yo tap kol ningkong haka menit keba khasan ling ba ukin. Henry ke jing yo red card no jong Bastoni haka menit keba saphuwe. Klap penlong ru ya ke Italy. Bahak kelamit kahapan lekai no tang shpongut ki player. Kum taru dei hang ne ba ke Bosnia kla yo e kalat ban penya khat ya ke shikol haka menit keba di pukendai. Badai haka penalti shootout haba ke Bosnia klub limno ke Italy da saulo weko. Kumta ka linti ju ke Italy sa ke World Cup kelak kudno menta usnem arjar pun riuru kad ba ke Bosnia klayo bandrung sa ke World Cup arjar pun riu. Nang ta ke Sweden klub limno ke Poland dalai la arkol. Kumta ke Sweden klarung sa ke World Cup arjar pun riu. Kad ba ke Poland ru kelak kudno ke lintiaj banyak orang syak World Cup arjar arfonriu. Nang tak ke Turki kelap penlimno hir Kosovo dan Shikol kum tak ke Turki ru kayo berqualified dan kelarung syak World Cup arjar arfonriu. Baka deru hadin arfosausnem baka Turki kayo elekai biang syak World Cup. Nang taha ka jilekai hapdeng ka Chesia persya ka Denmark ka Chesia kelarung syak World Cup arjar arfonriu kadba ke Denmark lah kudno ke lintia jongka. Watlah haka jilekai klaya kaj damar arkol henry haka penalty shootout ke Chesia ke penlimno ya ke Denmark dalai la weko. Nang ta haka jilekai haka intercontinental playoff ke DR Congo ke penlimno ya ke Jamaica da Wayland not goal. Kumta lengbakan ya ke Shikol klub yang ya ke DR Congo bahkan drung syaka World Cup arajar pun riu kad baka Jamaica kelak kudno ke lintia jongka banyo ilekai haka World Cup. Kebadang ap menta ke sa ke jilekai hapdeng ke Iraq bat ke Bolivia. Kum taru hangne baka jing posniu bat ke jing angnut jong ke Italy bahkan yo ilekai biang syaka World Cup. Henry ke jing snubok kadai ba watla ke yakhat haka jilekai Henry haka penalty shootout ke limno hakmat ke Bosnia. Hakaban na du kecilai ban yakni rung syak World Cup ke Italy ke yo adu kat prapon. Henry snubok nopat ba ngimla ban yui menta ke jilekai haka World Cup arajar rapun riu ya kari Italy. Kublai sibut.